Yes, reka tubifuze gukomeza kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga abakunzi b'Intare Official, mugubwe neza kandi muhore muri menge, muhore muri maso, muhera muteze amatwi Intare Official, kuko niho hanonyine muza gusanga amakuru agezwe, amakuru yihutirwa, update zako kanya, breaking news. Ni ukuvuga ngo nahangaha amakuru tubazaniye y'aka kanya nibivugwa kandi byakozwe byanabaye, aho intare za Sarambwe zibashije kwivugana abarwanyi bo muri Special Forces za FARDC b'abahibu Special Force, ubwo bageragezaga kujya kwiba inka z'abanyamurenge, bararaswa barapfa, ndetse babiri baza gufatwa matekwa. Imbunda zabo nazo, imbunda rwose ubona ko ari imbunda zigezweho, zabashije gufatwa. Iyo ni intsinzi ubona ko ari igitego cy'umutwe wa 23 ibashije gutsinda huriro rya FARDC nabo bafatanyije, harimo abacanshuro Wazalendo, FDL na Mayimayi n'abandi bose ubona ko bari muri riya huriro ry'ubujura. Byagenze gute? Uraza rero nibi n'ibindi n'ubundi tuza kubabwira, ariko reka tumanzirize kuri no nkuru, nubwo tugibafitiye amakuru menshi. Ibivugwa mu Burundi, igisigari cy'ubundi cyamaze kuzana ingabo muri no mugoroba nyinshi hariya muri Uvira, ndetse tuza kubabwire n'ibindi n'ubundi bigenda bivugwa hirya no hino ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byagiye bimenyerwa, Wazalendo bafatanyije na forces za Hibu Special Forces za FARDC bagiye kwiba inka. Muri kwa kujya kwiba inka kwabo ni hariya muri Chaîne de Montagne ya Mitumba, baza kuraswa n'intare za Sarambwe. Abagera mu 8 rwose bararaswa, bahasiga agatwe, ibitwaro byabo birafatwa, ndetse babiri baza gufatwa matekwa. Iyo ni igitego ubona ko intare za Sarambwe rwose zagitsinze cy'umutwe. Byaje kugenda gute rero? Aho bari muri Uvira baza kudeborda, baca hejuru ya za Kiriba, bazana n'Abazalendo n'abandi bagide, binjira mu nka z'abanyamurenge bashaka kugira ngo bazinjize bazijyane Uvira bajye kuzirya. Murabizi ko ari abakatanyama, ni operation yari yamaze gupangwa n'uyoboye ingabo hariya za Katanyama hariya muri Uvira. Bakimara kwinjira, bamaze kugera hafi mu nka barashorera, ariko bari kumwe n'abagide baba Mayimayi bo mu bwoko bw'abafurero. Byagenze gute rero? Inka bazishoreye, ndetse bategana mu mayira bashyiramo uburinzi kugira ngo 23 ishobora kuza iturutse hose ije kubaneka, donc ije kubatega babashe kuyirasa. 23 yaje gushakisha indi nzira, ibategera ahantu ku kiraro, irabarasa 8 bahita bapfa, abandi barashwiragira, babiri bamanika amaboko. Kuba ngo bahise bapfa rwose, inka zirongera zisubira inyuma. Ndukuba ko 23 yatsinze igitego n'umutwe. Ni ibintu rwose ubona bishimishije, byanashimishije aborozi bo muri ho plateau ndetse n'aborozi bo muri Plaine de Rusizi. Ukumva ko ibintu bikomeje kuba byiza ku ruhande rwa 23, ku ruhande rw'aborozi, ku ruhande rw'abaturage. Rero turabyita ko ari ibintu byo gushima, turabyita ko ari ibintu rwose byo kubahwa. Mu gihe cyose Wazalendo, ndetse andi makuru akavuga ko hari Wazalendo n'ubundi baje kongera gufatwa, bari bashwiragiwe, baza gufatwa n'intare za Sarambwe, ariko ari abaturage babatanze. Bagerageje gushaka kwirwanaho, bararasa intare za Sarambwe rwose zibarasheho, nabo bamanika amaboko, baraza barafatwa. Kumva ko na makuru rwose ubona ko ari amakuru meza. Bugitse ngo n'abandi nabo biraza kubabera isomo, ku buryo kuza kwishora kuri 23 biraza kuba ikibazo gikomeye. Ni ibintu byabaye rero ku gicamunsi cy'uno munsi ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2025. Reka dusimbagurike rero, reka dusimbagurike. Tumara gusimbagurika ubundi tuze turebere hamwe
uko byitwaye igisirikare cy'u Burundi cyaje kurungika abasirikari benshi ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha Uvira. Byitwaye gute rero? Nyuma y'uko babonye amakuru y'ibiri kuba, ndetse haza kuba ikibazo cya controle ya radari hariya muri Bujumbura, ku buryo ikibuga cy'indege gisa naho muri aka kanya kiri gukontororwa n'intare za Sarambwe. Byabaye ngombwa ko igisirikare cy'u Burundi kizana ku mupaka ugihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikari benshi, ndetse banohereza amavuga ko ari amabatayo agera muri 2 yoherejwe hariya ku nkengero za Lake Tanganyika. Ngo abasirikari benshi b'u Burundi mu ijoro ry'ejo boherejwe ku mupaka, bongeye kugera Uvira, abandi muri uno mugoroba bakaba bari kuza, bakaba bageze bari ku nkengero za Lake Tanganyika. Bamwe bamaze kurungikwa kuri Hotel Suzana, abandi kuri Eta Majoro Poro ya Karundu, abandi Kavimvira hafi na Katedrale, abandi bari kugaragara mu mpuzangano za FARDC ahangaha Uvira. Dokuvuga ngo ni message, wenda hari abantu bari gukoresha connection y'u Burundi kuri WhatsApp, kuko kugeza amagingo yangaya Kamanyora, donc iriya plaine de Rusizi yose nta connection bafite. Chaîne de montagne ya Mitumba nta connection bafite. Haut Plateau nta connection bafite. Bivugitse ngo amakuru yose amwe namwe kuyabona birajya bitugora biri kubera muri Uvira, ariko harabari gukoresha connection z'i Burundi. Izo connection z'i Burundi noneho tukabona amakuru binyuze hakurya bikongera bikatugeraho. Abandi bari hano Kamanyora baguze simukade, bagiye bagira amahirwe yo kubona ka simukade ku Rwanda, baragakoresha nabo tukabona amakuru. Nukuvuga ngo byabaye ngombwa ko abantu benshi bigurira rezo, bagura simukadi, karite simu zo mu Burundi. Ziriya mpunzi nazo zamaze kugera Kamanyora, ziri gushakisha simukadi y'u Rwanda nubwo bigoranye, ariko abafite agasimukadi bari kugerageza gupartajanya, noneho amakuru bakayatanga. Tuniba bibutse ko connection y'u Rwanda iva Kamanyora ikagera Ruvungi. Iyo uzamutse hejuru muri iriya chaîne de montagne ya Mitumba, naho ubasha kubona connection y'u Rwanda. Byo mbibabwire rwose, nukuvuga ngo ufite agasimukadi kamwe uri muri iyo misozi, ni nkuko iyo uri kirori rwo hejuru mu gicwa rwose ujya ubona connection y'u Rwanda. Nubwo ari ibintu bigize, ariko ujya ugerageza kuyibona rwose. Ibyo ngibyo byo mbibabwire. Nukuvuga ngo rero amakuru dukura hariya nuko igisirikare cya M23 gikomeje kubyitwaramo neza. Reka twigarukire tuze muri teritware ya Masisi, teritware ya Rucuro. Nababwiraga imirwano yabashije kubera muri Warikare, aho imirwano ikomeye n'ubundi ikomeje kubera mu nkengero za Pinga. Ibivuze ko Pinga ishobora kuza kwigarurirwa mu buryo bwihuse na M23, mu gihe abacanshuro bari ku kibuga cy'indege cya Nkasa ubona ko bakomeje kuroha ibibombe avegrema. Murabyumva? Ikindi tuza kugaruka n'ubundi ni iriya mirwano, reka wenda nyirambure, ikomeje kubera hariya mu nkengero hafi ya teritware, mu nkengero za teritware ya Warikare na teritware ya Rucuro ndetse na teritware ya Masisi, kuri uriya muhanda usa naho werekeza za Hura. Abarwanyi bo muri Wazalendo baje gutegera hariya kuri uriya muhanda uzamuka kuri hari ahantu hari ikiraro, baza guhura n'intare za Sarambwe nazo zari ziri muri patrouille rurakacirana. Abarwanyi 3 bo muri Mayimayi bahasiga ubuzima, ndetse n'umwe mu bagide babo wari ufite umufuka
urimo inzoga zo mu bwoko bita ngo niba ari Serengeti, nawe yabashije kuraswa. Ni inzoga yari bari bamaze gupakurura kuri moto pikipiki, aho yari izivanye Mweso izijyanye Karembe. Bahita uwo muntu bari bazanye bamaze wari uzikoreye nawe aza kuhasiga ubuzima. Ariko amakuru dukura imbere nuko uwo muntu ari umuntu wabo n'ubundi bari basanzwe bakorana. Uri kumva ko ibintu n'ubundi bikomeje kwangirika ku ruhande rwa Wazalendo. Hafi ya Tongo nkuko nabibabwiye za Murimbi n'ubundi hari imirwano yahabaye, ikaba wenda yasize, amakuru tubona nuko yasize Wazalendo 7 n'aba FDLR 3, bose hamwe bakaba 10 bahasize ubuzima, ndetse n'ibiziga byabo bikaba bitari byashingurwa, biracyari ku gasozi. Numva ko ibintu bikomeje kumera nabi kuri kote ya Wazalendo. Reka mbwire bari aba Wazalendo bari hariya, abo bana bakomoka za Nyamitabo mwafashwe bugwate, nta kundi ko mwahava kuko Dominique Ndaruhutse azabica, ndetse na Kadefanderi nako ukabona ko umugambi wako ari ukwica nkuko bishe uriya mwana witwa Zamenga. Namwe mujye muba ekenge, mujye muamenge, kuko urwanyu ruri kuba ubona ko ibintu bitoroshye. Ndababwiza ukuri ibintu ntabwo byoroshye uburyo babayeho. Wazalendo abenshi babaye nk'abafashwe bugwate, babuze uburyo bavamo biturukanye naho bari. Ndababwiza ukuri rwose ko batari muri Wazalendo kubera kwishima, ahubwo hari abarimo kubera kubura inzira n'ubwinyagamburiro. Sibyo? Ibyo rwose ndahamya nashidikanya yuko abenshi abo ndi kubwira bariyizi, abo kumva ni bumve, abo kugenda bagende, abo gupfa bapfe muri Wazalendo. Ariko ntabwo nakwifuza ko umwana w'umukongomani akomeza gupfa rubi, akomeza gupfa urw'agashinyaguro, agapata ry'umunyu, agapata abona amavuta, agapata abona isabuni, akaba afite inda kandi igihe cy'inda rwose kitakibaho. Ibyo ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Hari amakuru y'umwana umwe uri muri Wazalendo wanyandikiye, simvuga izina rye, ambwira ati Bemba, twabuze inzira, ati se bizagenda gute? Ati inda ziratwishe, ntitwabona isabuni, ntitwabona umunyu, ati n'ibiryo nabyo tugomba kujya kubyiba mu baturage. Ati ubu ngubu dukora icyo bita ravi ni agaterime, ni ravitayima, ngo ni ravitayoma, ni agaterime kakoreshwaga n'aba FDLR, ariko ubu ngubu nyatura nizo ziri kukakoresha kuko batunzwe no kwiba ibigori, kwiba amateke, kwiba ibijumba, buri kintu cyose icyo barya barakiba. Iyo bagize amahirwe bakabona bajya kwiba umunyu barawiba. Ubona ko bariho mu buzima bubi, mu gihe abana bari muri Armée Révolutionnaire Congolaise bo babayeho mu buzima bwiza rwose, ubona ko ntacyo babuze, ko babayeho mu bisubizo. Karembe hongeye gufatirwa abarwanyi 3 bari bacengeye, baje gufatwa n'intare za Sarambwe, ariko kuri sinyari yaje gutangwa n'abaturage. Abaturage rero ba Karembe reka mbashimire kandi mukomeze mugubwe neza. November Hotel uraho, uri mu kiriyo cy'ibyakubayeho, ukomeze ugire kwihangana. Abarwanyi bawe babashije kurasirwa aho ngaho ku Ihembe, ariko abo bana uzababazwa hafi ya Rwashi aho bita Zaburura. Abandi barwanyi nabo babashije kuraswa na M23. N'abarwanyi bayobowe n'uwiyise General Autoproclame witwa Kanaume ukomoka za Karongi. Barashwe ndetse n'imbunda 2 zibasha gufatwa. N'abarwanyi 3 barashwe, ariko bari bafite imbunda 2. Ubwo nabo bazaga gutega ku muhanda uvuye Kayanja ugiye Rwashi,
aho bari bategeye ni muri icyo gice n'ubundi cya za Burora, babashije kuraswa n'ubundi. Uri kumva ko ari ibihe navuga bibi, ari ibihe by'amaraso kuri Wazalendo, ari ibihe by'amaraso, ari ibihe by'ikiriyo kuri FRDC. Murumva Bahibu barapfuye, Wazalendo barapfuye mu bice bigiye bitandukanye. Turaje rero mu kanya tubazanira amakuru y'uko byitwaye hariya muri Rubero, turi kuyakusanya ngo tumenye hariya za Kipese ngo byitwaye gute, bimeze gute na gute. Yari update y'aka kanya, turaje tugaruke mu kanya tubabwira no mu bindi bice uko byitwaye. Mugubwe neza no mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Abatari bakora subscribe, mukore subscribe kuri Intare Official. Subscribe, hari abantu batazwa ngo subscribe, abone, sabone, abantu batazwa subscribe rwose mujye muvuga abone, sabone, mwiyabone ku Ntare Official ndetse no kuri Macho TV show, mukande andi kunzogera, ubundi mujye mubona notification buri makuru tubazaniye, mujye muyabonera ku gihe. Turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza. Uwiteka Imana abane na buri wese, kandi mugire umugisha, mugire impagarike n'ubugingo.